1, 2, 3. My darling, I love you, 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 I love you
Tag 200 daw ni siya, guys. Tag, ano yung 200? Balik-balik. 200. Pautang. Ay, bayad 1 week. 1 week to pay. Baligyan niya atsa. So, aton kilawan ron. Galaway na kugatan-aw niya. Kadaghan ka siyang sili. Pwede ni siya iparis og sudan. So, mura din appetizer. Oh, appetizer. Tilaw ta, guys. Ang nindot kay kung kuhan o. Bakhawan ako background. Wala mo, ana. Ngaon ta, ngaon. Wala ko dyan ni bunyag sa ilang rice. Gamay lang, tilaw lang ta. Hang eh. Hang dyan. Hang dyan. Halang dyan. Asa, shell ni no? Siga man to, ilong. Luha. Halang. Ngay, huwag ka may isda ha. Wala, uy ka. Ang uskus. Lami siya ipares og isda. Wag jud kay ulahin na magkanina adto. Uy, 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 uy. Ngaon ta. Paunon. Una-una jud bunyag silang rice, guys. Tilaw naman ako sa mahong na nakapaniudtom ko gahat. Ang kada box. Uy, ang kada box 50. Kalami. Usa ka box 50 ka box. Oh, sorry. Ah. Exercise natin, Marvel. Ah. Sige, boy. Nitinalang si Ipana. Ating ka po, saon po. Kanang mama to. May timpla. Gikan din istan bantayan, guys. Nag-order siya nga. Toman to.
Hoy, ay nagatugdagat na pagdaig. Uy, ginamian ko sa mahong do. Magagana siya kaon. Bisa ka na siya. Woo! Lami. My gosh. Ay, mga unta ninyo. Uy, ako na juga kaon din rin. Naluto ka sa akin kanina, dahil? Dayon man, sa kaadlong. Tenga ni mo, te. Ha? Ngalan. Ipay. Ipay. Ha? Siya na maligay amahong. Gamay na kayo among huwad ha, pero grabe. Uy, makagana siya kaon. Lami. Kanina nabilin. Lami yan, pagkahang ba? Di. Sakto yung ka na magsipon. Sakto ra ang sipon, kaon po. Sakto ra kang siponon. Moto siya guys, nagsikar ako. Tag 200 ang botelya. Morder ko kusan. Kami siya iparis og isda og kanon. Len, kanus-an ta maglangaw, Len. Nanguskos na ta na. Init pa. Dami ko na iparis ani amahong ay. Manguskos. Sana maning tanak na diri. Kasi gayon magputi tatanan. Siguro ba? Before and after. Awa dia dong. Alas 2 ani. Uy, makamanok sa diyan. Ang tigi, ang hiwa o ang tigtanaw. Ibitaw ay tigkud-kud. May pato. Ay, ang juice. May tubig? Ha? Singan? Buang. May tubig ang buang. Wa iki tubig. Akong tiyan ba na-activate sa halang? Na-activate. Ay, naa siya. Uy, kalame. Wrap. Wala mo ilang man ko. Ilang ko. Ako bago. Hauda ang ating hiwa, uy. Dapat na baka nang hait ng sundang. Kausaran na. Oo. Kita naman yung sundang. Di pwede. Okay, dito na ako. Buwak niyo. Kaya. Di na manghimo, uy. Kaya. Cute sa uno. Mayabo ang tubig, ana. Ikira ka, day? Ishoot ni din, he? Ako din, eh. Kay walhon ka ba? Kahabola. Diso de na ofalhon. Depende sundang. Tinapuan mo sundang. Ano asat? Ana din natin. Ana na da. Oh, ganun. Yung anak yan. Kung lelayon mo, puli lang ka. So, Oo. kuskus lang eh. Sab. Gana para magkukusono, no? Gana, ano mo? Ano, dalang ka sa inyo, hati. Oh, Kilingaw. ano ba? Gusto pa katawa. Ano nga basket? Na all. Charot. Sige lang, sila may musugba.
Akin pa rin. Oh, butong pa na din oh. Ha, butong pa na. Oh my God. Ano yung tanaman? Kadagan. Bantay, di maurot. Last time kay tig dua na kabaso, urot na. Wala, kagpuan man sa to. Kanang diling siya gusto ba? Kaya pag basa-basa, papaulion gid ako basta magbasa-basa. Habang tayo ba? Okay na ni. Darag smile. Gani, kasi chapaya. God. Ano yun? Oh, kayo. Wala ka na, hindi ni pwede. Okay na, Marge. Kumusta tadi ha? Oy, video ni. Video. Gatiwas pa may direct kuan guys. Andam sa mong lamawon. Mga pagatas. Pagatsas. Wala na may. Hi, Enon. Busy mi tanan. Alright. Di mo manguyog ya? Oh. Ayun na na. Balo na ka. Nasa ko yan, isa ba? Nagawas-awas. Ni dadi na may safety sana. Ikaw ba na mo? Salamat ya! Sisi. Papa ka ayo. Asa na mo ko nagkuhan? Murag gusto di palkig gwa des ng basket. Kuwani kay kuwan ang basket. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.